Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sa tangkat tu kat ni benai shwa ka election siapo kayong dorbar tauan ke jela bon kinong yalam ki Pynkhreh ban mi madan ha kani ka election ka banwan bat kani ka ja po ka Mawsynram Konstitwensi ha ka ba wei rang ba ula Pynkhreh ban mi ai reng lang ha kani ka election banwan na Mawsynram Konstitwensi ka ba mentala mi khmat do ba HM Shangplyang komu MLA uni rang ba batip kerteng komu ba Batskhem Marbañiang ubadei wei na kinong kersan barat ba jong MDC ka Mawsynram Konstitwensi hene kasngi la pentep bau la pha ekasithi e no akam na kaseng NPP kabaudon baro sikatan na kabenta ban Pynkhreh pa dia la dia na kabenta usnam arhajar arpulai habakran me kinong tho khubor uba Batskhem mulai tho bakum ubre ubaladan selama kasan Hima sima usngo ubakala de kapor ya uru banmi ban Ïakhun ya kene ka election ka banwan ulai thu ru bahaki sem ki baladap ulai Ïakhun teng ya ka election MDC bat menta ka kenti uladap ru ban ya selok bat kinong kersan haswa bon sem ya kene ka rai ulai thu bahaduk menta umpat rai satya na kanu ka seng on Ïakhun henrai lo su ai ksai bakandai ka wei na ki seng ka ba kipat ba ki phai khmat ba menta Batskhem bila itu yang iki kadaw pelong ipi pen sai no an NPP kadaw pelong ba madon lagi ka political party la sansna menta raja kapra la join te koi galam kadi gatam jing khot chu ba hai te le gani ni sate padi na ya ta te kalom ba na resign na personal grounds inde no ni do na do aspa no thik ni te hagi kisi banwan mitsa punti phis kalau ni yang mentai dan resign on personal grounds tangata kamu perlu bantah ke politik kadang nem ka jitu phine sobat sikui parti kita long hadi na bu kinsa ni na ngala don lupa na du bunshwa ni la don di parti lu araja prang la ba president jongka youth pawadi ba jongka UDP araja kan sang na de candidate jongka UDP MDC election teminta pada long midangnya perkat midangnya ini cai banginde nomor ka ega long ba ka kaban kawale bando asyakriya ka dong kata na jong kata kamu sudah konsultasi Pynkhreh dulu kejeng Pynkhreh ada kejeng temu ban mi partai kan ni nasional puat pula aku bangi kani ka pulai manuan midangnya mantang midangnya dong ka jingnya plijimut berki perlok rajor rajor tengah ya sebelum kijaka namban ini suatu bah kayak benda kayak bah kamu dah kanu parti bangin ru te kalau mungkin last election ka bangi la dia don haka parti haka berusidi mele kamu tu bah PNC ka jingram jongka general election tengila kwa no bah ni haban job ya kan MDC hatu ko por ba PNC mga ba alvin nilai no saka NPP tengah ile dia nilai terisitom na untaban penjob ya ba alvin sitting MDC meta baru ba pensingan ile ano na po punto te mo ki job praru te gade ka jintrisisom jo ni ba ko penjob yo tika long ke pelong ipi mutaba pen mi no ban na jitrelam ba album Kau kalau bangi keren ni bosya te matrai bahal beni te dang kena kejintre jung pas susta te dang buni ke pori nama ba haka politik se dan kami ko dia belakang nature belakang isu apa te ngambil ni kata yang ni dan dari kalau ba ni ko ada sih syakri ko kamba ya ko konstruksi sampai